Presidente Trudadi Raiwa Senhor Rogério Tiago de Fátima Lobato. Ia semana kotukliu Presidente Trudadi Raiwa Senhor Rogério Tiago de Fátima Lobato hala programa diálogo ho comunidade Sira Iha Raiwa. Atunu ne bela tene tuir povo atunu ne preocupação durante ne. Mai be ukun Iha Raiwa durante tinan ida ona foin maka buka tuir atunu ne hatene preocupação povo atunu nian. APB 23 online news hodi tebaron hamutuk povo atunu ne preocupação. Senhora Sabina Uki representa comunidade Aldeia Saben suku Babameto posto administrativa o asilo. Hato sirne preocupação durante ne kona babemos. Damba comunidade sira husi Aldeia Saben suku Babameto posto administrativa o asilo selu kareta hodi kuru bemota iha no eleka. Saan? Sabina Uki? Aldeia? Aldeia Saben. Aldeia Saben suku Babameto. suku Babameto posto Osi. posto asilo. Ay kate fanero sino lo ineno nubam tero tawekin. Ne ole suma se thaifa se bayan thaifa. Senhor Domingos Tenek husi Aldeia Nemun suku Taiboko posto administrativa Pantai Makassar. Hatoni preocupação kono basa sang folin liu ba folin fos. Kalau haim sosambi haim veganik 17 tengah. Nane Di 20 kilo ini. 20 kilo. Kalau 25 19 tengah. 20. 20. Namnes on napo. On oil nahin. Mas ifauk nais, sebentar ifauk nais. Nesi preocupação karena bi nasional san. Mas nemen to egus in sana bal on. I kalau on le nok fauk nais ini bi sound nile sekitar 13 14. Kalau lah mai timbi haim namai timbi egus. Tenem feke nekele 17. Berarti im tem sosen fanabi harus 19 teng. Nah $20. Senhor Domingos Tenek mas husu ba presidente Autoridade Raiwa Senhor Rogério Tiago de Fátima Lobato atune continua estradas ba area rurais. Tamba comunidade sira hodi sirne produto lokal mai mercado aras ketebas baing hira tempo udan. Au mensagem na plente nebe mail buat ini. Mail sus le preocupação da uta taxi de harus mail sin matens karena ia haim sintikan lego. Business open, business oil. Oke, au only obrigado. Senhor Francisco Norberto Kofi informa tangkata. Comparação presidente Autoridade Raiwa aktual agora lahanesen ho presidente Autoridade cessante. Tamba programa de desenvolvimento ba povo atoni parado total. Banghira ho di amne produto lokal sirba mercado la iha ema atu hola. Tamba sirkulasaun osan mos minus liu iha wa kusi Raiwa. Programa kona ba asa serviço barak asa campo de trabalho mos nunca be asai nema ita jovem dala rumah anggur barak laos ita komparahan nesang uluk dia kliu tambah uluk ita promet kuliah barak dala rumah dian ida neva makla dia mas final nema dia agora ne hau kompara ba uluk nian agora ne ladun dia hau makuliah tambah saida ami ha bairo larang quando ami halai tunsa to ikus nia hare ita sira hare fale ba sirne familia sirnia an rasik de angkat hau ne mak fundador hau ne mak halai mesa final ami mos halai taida tambah ita kompara ho uluk ho agora ne uluk ne madia kliu tambah saida sira hare ita ni ansa familia ladung ne mak sira fahansa ne ho di sustenta ita mes agora ne dan diak mes ladung dia. Senhor Francisco Norberto Kofi hatutem tangkata. Banghira ya tempo politika promesa barak liu ba ami puvuki liu ba ami hanesan joven. Mai beto ikos la realiza harede cirene o no sirene familia. Promesa ba ami joven dalla rumah dan imi quando ami sai imi ne jovem ia versa moro tem que me serviço hau kair tambah dalam rumah hau mos inclui haneva dan formulari barak bahau atu
sai tama uma atuk ube nene to ikus la iha sirnia wang mak servisu. Senyor Mikhail Obe hatu tentang katak. Amine produto lokal sira banhira ho di ba mercado la iha ema atu hola. Tambah sirkulação osan menos liu iho ekusi raiwa. Mai besa sang fuling sai makas iha mercado liu ba fuling fos. Aninaran Mikhail Mepum now fretelin. Na fretelin fen hoek me mepun hoka yoga. Agora li hem puse te makai mu. Serte en huku. Agora sen utum sa laku. Mepum sa natam tengay. Nanam politikan te na kahim puso fes fretelin. So semnes agora carbes 25 $18 bian 18.50 sen. 20 kilo ini 17. Hus studio APB23 online news hau Apollo Kevin hato reportagen. Maluk sirat, atu hetan informação nebe factuais no atuais, heta haluhan inscreva iha canal APB23 online news, hane hambutan notificação, o comentário no fahetutan ba media social siraselu.